Yes, they were rebellious. But we don't see it because they quote the Bible. We think it's they quote the Bible. Nye Bible yan and for Abraham Moshe Dibre washing of way. Nye Bible yan noa. Nye Bible yan Abraham Moshe Dibre washing of way. Ade di beke can be common sense family. And ye bia ye Quran no mu yuso. Nye Bible yan a common sense family di common sense we. Sanity. Sofo be cancel we be catch us say sofo nebo. Chanebo ntie no. Chanebo ntie no. That's what they will say. Nti me sraw me nua be ma utie me. Mfa wo we show obi mu we are living in a dangerous time. Sherade. Yes. Also tie mu obi tie obi. Wo show kokoa nim bottle na ebra na bompa ye rade be tie. Yes. Udana so da yebi ebo hu a konkoto dwanim bompaye ka kire Erade da yasme sinema so mfre obi a pray, read your Bible. But so we know what we say see no nyame ntam ye kronkron ye de nam ye so obi no nyame ntam ye kronkron e ma wo de nam ye ko Erade anim sa we no nyame ntam tene a wo de nam ye e be ko Erade anim akobusa nasem. Jesus Christ made our sick, Yamino Kofo. And when I'm near ye and I see an income from counting, made our send a day in so. Or Mamma Quenya, some metnas and old Mancassa. Eradi me near some, on our wasm. Hong Kong crown by family soon, Naso, Necassa famimu, away in the ready Yesu Christo Nazareth in the demo. Mijaya come be a show, sir, Eradina mimu, a would 2 million cocoa dross to Nefacasa trauma in a day. Made our so a dinkunim, or in the ready Yesu Christo dimunti, amen. Order for me ma akwaba ene anopa yinso ene de matwa anopa onyame onhyira na onye okese se me ba yeso so wa join me mesra so obefra obi amana beka ye ho na ene nkomo bebre wo ho a me no eba bedi ene ma bi koso wo mframam koso wo ye man Ghana mu koso wo ye social media as some people no they don't understand. Everything that you see, no, enema was a and son of Yesu Christo Mayano, etosumi no na manfo se yen kanokre, Yesu free castle or by in your neno, a manfo eka wasama, adane and sensem bebre no, meno beka wasam bebre, the uhuina, and kola soria, ye dim penny for any maya from one, penny for them kolaya from one. Mpenimfo ja wo mo yere no mo kosesa nkola begu wo mo ho so enema bebra wo hu a sometimes it doesn't make sense no. All these things is coming together because we are living in a dangerous time, because Jesus Christ is coming. Jonas and some movement of Jonas here are happy enema esi no ewi ase o man bia samoto na mo yi mo ni hinta Erade a de etomo no eno no. Bible cow Ezekiel was say my mama wanyini me de wasi de kron nenso afei de me mabo me soko o se abo ne nchi ni niwura afunumu ni niwura di daka nenso Erade say ne ma abo ne soko so what you say obi bia obo ni nyam kopon soko no oye nani amane ne to no etisa akola afei no wutua nante na ne ma me kana bata no se me mpini ja me ma me nko na wonim se ne nan kura nye from okoi obeba na ayi emoje pram no kire se enam se ne nan nye from ntino ohia obi obega ide no ono so si yenya ne pemuma no nti ba omis obekọ akopem ba omis obekọ akopia se ka mpo amfa no so mpo a na eja moja pram no de befie mpo eja nanka ya fa ne sa da bia ewiye bre na duro no nipa si wonyame nye ni mu no wonye de opɛ nipa si wonyame nye ni mu no ankasa mfa na brabo enhye ne nsam no wo mo ne bra se de osifa epe no eni nti wonyame so agya wo nipa mu wonyame agya wo nipa mu sana Mark Abraham to was nti wonyame agya wo nipa mu ama nipa ntimi nhye na kono so adwama mo ne tu atese ya ma yade aye ne adurabui nipa tu ne kura de so ama nkontompo de ade o wo hu so nipa so mobode obo ade no wapo no enam amumuye nti onyame yi feri afiri wo nipa mu ene ma ne da emema ne mema so ne ware
asotwa efatani eni yade aye ni eduro yo ye hyewa kono so owonye no hyewa kono so ewiem ohu o nyame agya woni pam sisi ame no kase enama mumuyo nti onyame agya woni pam so what you say enesa wonama utumi hia emma wo mobo chenku wo de wadwene se omo ye ma woni beba ho so na ye mema na na omu gina ho yesi bibi de transgender obi abona dwen pose me no ye wo me be ma na mu me se oba nti ye wo se me ye me ho se oba me tinwi e wo se me ye ne se oba e wo se me kopenufuo e wo se me kopa oba ba e fam manim na me so me de nante because me ni ye nyina akere se me ye oba. So what you say? All these things is going on. Asabri, ya shamre bia, ya ye restroom. Oba wa ye no ho berema etimi wura hobi. Na berema so wa ye no ho oba ene so timi wura hobi. Enema yedi di awrade nyina mfa kwam. Ensama de ye nyina mfa kwam. Nipa ba asasi so onyankopon se munwo na mo nore asasi so ma. Onipa se da bi me pese me wu mienu metuma hwenkola no. Onyame susu kan Psalm 23. O se awrade ne ye hwefo hiri hia ye ye no ato nkyɛn ene ye ne ya calculate ne afa pen ne paper ene ya de ato ya brabo so nti ne oba wu mienu a na odi nika kɔ hospital o se yemfa bibi kɔhye na se yema na duro bi ma ne nom dadie woni ne kunu beda na emum awo ne de watwa so wo mu bi se ya America ban so wo be man kola sika every month ne ye bere fake fo na wo de enuro kɔhyehyɛ wo ma so wo mu bi mu ye bere so se sika nti no mo ya o mbe kwa akoyi na no koyi ya enso nyame ani o agenda kura na wo de ade ne kɔhyɛ no eni agenda kura asha wo ma wo koyi ade ne kyerɛ sɛ nyame anu mu asɛm nti na ade koyi eye sika wadwene ho sɛ wo ba benya nti ena wo kwa koyi and still there is accountability. Yes, because sika nti na ade kɔhyɛ wasesa wo ngu biom sɛ de ba ya wo benya ahode akɔyɛ adwuma na wo ntena fie what you say na wo ntena fie hwɛ nkola ukunu se mu ba se mu ba bebo bra what you say de ukunu di sha wadwene mu ni say we came here to work ye ba se bebo bra yakobo bra wo fie yakwa sisi adan agege stores aye nyuma ebiebie companies wo ba ya wo ba be wo fufu no. So what you say to mu wo mienu na mo fa mo ho adwene na be man se rawa be se na me no mienu nyina yenko doctor no ni yenko hwe what can we do ye be stable e wo ha be kipu nkola mienu ni yetumi ahwe wo mo ni yetumi nya ahoden age ye ni aye adwuma what you say ono na wo ko no wanka nche se miwra enye se be ya enam se me no me na me bu me nsabo so me bia no ade na wo so much doctor ni nkoyi wo hwe mo abaso se be ya wo so ni me da because a drone no cry say infection wom oba ni nyo e ma jimi fo bi they won't do it all. They will follow their husbands like they say ojanya yikuku no ni e decide we here di wom ade be cho bet me wo fibroid ade be cho si me we say me wo high blood pressure me wo say abaye obabesia onye nu 50 years we share na beka so we 60 because wanu maduro ama na gene ni nipadua ma atenka kura woni bi ni kunu ni beda ma de ache sister ni atenka ni nyina ni se eduro na wonum ko ni mu no ekuna atenka emoni atenka ti be ma ni so jiga o se me yire ni me na eni ti me kwakofo ba foforo ade be chu se awade ni jai abusia ade nti na awade ni jai o se me yire ni me na ni we fi se eduro na wone ni yire to so no ekuna yire akono assistant system no di onyame de ma no na assistant no o sa be bu oba ne kwase okukuduru ga na o se me yire kwa won timi mam yalu playlist mama nkofa mai bi no ne nkola ya kododa ade be che na eja na yade no sa de bia be ye na yire say yesi ye ntie awrade ne ye de nim de ni nyansa ye hunu mu be nante aye de ye pa enye de ye be hunu ni o yes enye de ye be hunu ni sabre ya manfo se nkola di ahemfo atem ye di they didn't see anything yet. Womunya hushe because ka wo ma ye kwan ene yedi wonyame asem e wo anipa nka okunu ma ne yire kwan se wonkyira abofra no e kwan a wonfa so no nyina wanfiri ho a nka abofra no benyini no ko obeti ase ese
onyankopon si di wagya ne wonani na wo nkwa na aware e wasase so wo kire wo mani nyame asem no na wo kunu e kire wo mano hip hop o ti ase wo kire wo mani nyame asem no na wo yire e kire ne ma ene merima no e kwa ifa so eye model so what you say enti e de say kire abofra ne kwa a wonfa so no nyina wanfiri ho no ye nkire ne nyame modi o ewiase modi ne ye de kire no ti sa kola ne nyini no obeye rebellious a o se ye penso ne nti say mo adwene ho hu se mo wo no mo na mo de santete ye wi e ma mo ma ene obi asori a no wo chipani ani ma wonwene ho why mpanimfo na mfa nyamisuro antete wo mo ma eni nti wo mani mo nyama flato so what you say at the moment amame be so ne bansa se bere me bi ne wadanye mo be se ne yenkoyi nyinsa no woni die flato sa akola akoro wo be nyina baboro eye sa na tie so what you say ye to nyamiso atua wo se maye mama wanyini me de wasidi ekron nanso afei die me mana bo me soko abo ne nchi nim ni wura afunumu nim ni wura didi daka nanso wura se ne made ye ni no yes ye teme trase edidi nyame atam awa ye mani ye wia ni ye baba me pe anidie respect afi ye ma no wa bra ye obo ye no ye di kan disrespect no so what you say your maye from mama ye home no ye di kan cha papa na bo aka se em se nyame kra onim de oye ye di abosom ya honini ya ankremofo de wo malamfo didi nyame atem ahemfo de won abosom didi nyame atem buddhisifo de wo buddhism didi nyame atem asomafo frɛ ye atwa ye ho ahia yi obi ade ne de kasete awurade kire won se enya awurade na wotumi na emom atumi wo mabosom so what you say to nyame so jaye yes we jaye nti ahemfo ne enya de o mehu ni o de super frechireba de super frechireba because kidi kind nyamisuro etete ye mana nkenye ne se ne ebinum pa ya boye ya obi pe ni kurom hene etwe ne tidi ato plaka so de akere no mo wose mo bo wo mu dua enya adwuma because nyame ne kwa nkasa kasa ne buofu mu dada mo abosom ne kwa mudi wo machi no no mo buofu mu dada enti powers no mo kuno mo de adwaman asem powers mo de wudie mo jakago odwunim ne kata sehye mo de asem powers enti se so bi kura kasete ya mo to me ni nya adwuma biem nti nkola na trigger no mo so mbeye mo de mo pe so what you say ye benye wo mo ye west change us west so what you say because o ma ka bibia mama te say o mo se ye mamu mpanifo o mo ntie futuo de wo mo bia o ma so tie ye atenie nti se sadia atenie no mbetie dia eni fi nekuri wo mo so de atenie ne be hia wo mo nyanwu sa atem ne die nko no mbetie no eni sa no mbeko no so what you say once a woman says you depending be atama nkofo be sori abeka say hey no that means they were listening it is a sadia we want them to hear our voice it is a sadia instead of see beba ni beka say da sibra ye pauchao na ye pauchao no straight at them didie and only bringing people for them to watch to spread the video say they buy amount for ebetie sanetie because sane dey atetewo you see what is going on ye de kan achanyame abo ye de kan achen atu nyame so atua ti wono so jaye nti ye nima ye hare nti abofra sori se obedi ne jane ne natam a omfa ho so what you say kapani ya de na nkanya na nkia kasa che no pani wo mse miswade wade wo ya wo ye yesrew ka wo ye ni se ya but nkola ne se so mo kasa sa mpanimfo ne nti o ton ti je so mo diatam so what you say basa akola akoro no sankayan fat bosumsuma ntete no ene adi trust me tete no se de wanja no woni na won kwa na wa wasase so nka be bonus ku esuru ebeto no so what you say afi won say dia bona ye tete mofra na afi de wo nsuro bi mu no wo enya adwuma nso unless say one kasa woni wa bosom no you are clean if you are not clean wo kan chima de che hwinzi sana yo
nti inye di mu be huni ni o onko sise mu ankasa mu be dane moni ahwe awurade na mu be sere bone fache na mu gya mu bone yem na enyimonyam na efrato a yetietia so no wasade ama mu bi nye sa nye di mu be huni ni so what you say nti wo ase no wo se wo hene kase na mu bone dia no mo bo mu ase no obi atam nanim sei e dia sra fom a wo ase na ba de sakie di awurade so etete ye mo franka nyedi ye genya me ho enya asem ketwa dia wo so oti asore dem kura ne da sei dia wo so wono no ti asore dem wagenya me edi dia wono no se me dia me ti asore dem magenya nkopon ba na di Yesu Kristo nyame ba no dia wono kura ti asore dem a walking kan trustem no awurade se me mpewei no saafo no kura koso di bone na abontinsofo ne be yeden abontinsofo ne be emese enne wo de wo ba kura ja sofo na asuro wan hweye osofo be ye ne nyedoa so what you say sana tio sana aye if you hokra no nsem bebregu onyame aboye koko but nyema enchagu no say nka kola di bone a na nka ya chi no mpanimfo anim na pani achi nanim say nkola na ahyase di mpanimfo ya nka omo ye bone a ye do mmekọ omo anim na mpanimfo ne hoho nti ya meya koto apa ye chaw asere se ye fo mbone chaw say mpanimfo na nkola di omo to omo nsama omo do omo nim ahwe fama ye de ye 90 tia won so na say nkola ne ye bone a oyin na wo animonyam ne ye di a nkola ne be sura kase ni pass mesinti ade we me ye ade na trigger ade no a trigger abaye gu no eso de say di abaye dua no eso aba ne ye twa no nyame se mitri nyinse yigo wose no me nka di wose no me nka di oyi onyankopon adwuma biara no me nka di osanka awurade afuna afiri mojam ena ye yakogina otaso ne yesi yaware ye wie ya hyehyɛ wa ye konsore ye wie ye die wu mienu ba ko a yakoko fe nnuro echiechie onyankopon ano enti mienu na wo so betumi ahwe no de ne besie onyamitumi be firi nkola no so obeyi ne nsa afiri won so na ombeba be ye rebellious etiawa de wo wudu a wonye bia ne kra ma wo muni no ne mababa be respect na chel yet ya so dem we know all these things onyame aka what do you show nipa mojagu no wonam nipa nsa so be hwi ni mojagu what nti asori dem ho di nti de bia na da ye kujira woni etie mu a nyame nsane ne se mojagina sofo ma mensam mojagina makuofu mojagina wonsam woni wo kunu memakuom obi apega ne se moja ne sane se ya ti onyame to ne ni no hu se ye di moja ho fosa onsane sofo wodi animu yi adwamaya ye ne se chaw enti se rade to so no hu se na mukura mu ni masablie na mu ye sei no na ye ne ya de bia nso onyame mu ni mu de no o de mu set example yes because you should know better you know more una woni masam anka wo be ko bonte ko ka bia che obi afi wo woni masam no hwensem hunu ni nkwase asem a wodie na de oba no die na obe ka kire no anka obi nrepu obi wa bonte ni afamra so ne meka kire sofo ni ntu ni sa da bio we die sofo me say sa asem we ya Bible ka o Matthew chapter 5 ho say so obere ma sho oba na ne kondo no ne na dada say aye no kure which is nyame asem ye no kure onyame ba bi gina sa asem we so a me ka me kire wo asofo be hwere wo monko enya asem ketwa asofo a nyame be deny wo mo to not go to New Jerusalem enya asem ketwa because don't wanna senka wo ko gina tutu like krakaye the way wo mo de wo mani wo makoma adia bronwa man e won safo mu no enya asem ketwa baso obi Bible no no wo so wo ba be lacha wo be just nonsia so what you say yet let's need you to forma it will be a sort of mess of booby din kura as a booby din but in kumani binti it will be nipa ni bi susa obu ho one thing e betu ni sintidia titro bi ayada ye pie ni ma bi so e hye mu but ma men kan kire say wo so waji nyame edi na wuti asore dem ho so one show nyuma yi a ho edwaman ya ho bo na komam ni agene mu e bo no wo phone so WhatsApp Facebook no
e de wo ko kugina atemu odwanum na itotonwa no ne bubowa eja na wo preach kire nkofo se mo omomre na o ma nkomu no o mbesa ho akọ New Jerusalem na wo preach kire wo mo akogem minim dia besense wiem adwaman tu atu gumranti so e na papa wate aso dem kunu no wo po akonya ba wo die ene bra wo bre wo fa ha no wo sere ha empintin kwa wo tie bebre they were there because of husbands. Asofo bi o mabay bebre na mi here dumo erade ma wadum nim na mi so most of them they know why oh here sika because we show bin come neba mu nipa neba ma ni sika ena mumwa mi o obia pese wo de ho obia pese wo ye boss obia pese wo ye master obia pese ono a eye de ono ape na de bia mu ini leaders ankeni eno na magana wotu wokra na wo ye adwuma wo di dwa bia wo kofa bibia nkoso ne se at the moment obi be hu sa wo no woton dawadawa ne nkuto no a yeto no ubohu ne saso saa be 1000 ni nyina nsa wo de na yeto ni nti no obi afi se wo no so kofa bia ti na fe na ye bebrebe sa na eti nti akola ne te ne papa na ase no wo ye sofudwuma no o hwe favor papa na nya but wonim sa de no ye di firi soro ni ye de ma no so pentama che no ho akogina baabi no so aye the same thing what is so be friend papa no ono so person obi so friend papa ono so aye no papa by force so obi so calling no papa what you say nti no obi am person obi gina baabi o so gina obi a person o run fast no ko gina baabi a yemfa ni nyina nti di obi ate wo mpe nti de sa wo pa dwaman pa eti asere de e de na konwa kusiwo open disrespectful obe kuta Bible ne disrespectful obe preach disrespect sometimes what you meet nature now to you being some what you say na sama wo kan yina honam say 100 honam no and they say honam ne only 90% e honam what ye nen sama wo kan what you say niam bia e koso no odi abetra ho no ko to Bible na no odi to bomb. That's what's going on. Obiam pese oba be sema me no obi di nkomo. Me mo nipa koro bi. Obusa me question for trap bi ho. Me chire no mu kakra. Wotumo se odi yaw e wo sa cruise no. Cause wo mo se de wutie bi a omo mu o. Once say you na ya top no de must forget it. Yet the something some huni ewure nyame. Ntine ubewura asori dem sa asofofo ye 1000 omumu even wo ma ware na kura je se Yesu bam obia wode de ya cheche ayese dame obia wode ne de da nso sa nipa yi ye manema krofo so me preach wa ubeda ushia na ba frɛ no papa ushia na ba frɛ no sofo nso na lisu jamanfo enya asem keto me se me da nyame asese wama me hu se di nipa te na mamfa me hu anto nipa so nyesa aka heaven nka me nkobi ne da nyame asese abra me hu se nipa we na anya no wote sei no wo di dwuma bi sei asori no kra magai wo nyame na aka se no ano to wa hwam yo nhwe nipa na me be di dwuma bi sei nyi nipa se ka sa adwene da so wo mitim na nyi nyame ne hu me moba nkam se sabri ka asori ka magai because wo tin kwase asem bia sofu bi di nsam fubia sofukitu obidi nkwasi asebia asori bedi nsam fubia asori ba okuta Bible kakra kabeti se midi odia na unchino ho wan hweye asori dem nsio tina last me catch am say asori dem first na me ka say 60-40 no now e 30-70 30 ni kro onyame sa be sone so nsam fune nkwasi aseme ko kukuwa mu na yenka no enye komo na me de one day mbo fi jabe tombo hasisia one day e jabe tom se wom one day se tutumi sa e jabe tom se wom nede because matna se de mani atofam na ma hwemi be bi na hu se ei se nya won na wose urade nyina ene be kosoro hemem. Don't let anybody fool you. E mo bi ntena se enko to Bible be 1000 kwa no akotu quotations be 100 mwani mrio. You don't know too much about that person. Kakra na winibu no
That's it. Yes. Because Nima Ekosono. So when you be a swatchrawa, salvation is individual. And you will be is individual. Salvation in Chama make sure. So when you young coupon terminal, a bear crojing. And there was so for me, this will be the bonnet. Friend to the 40. 1 year da kopim se wono a ebedu tama wono apese ade na wo ka se wonyan no afi de wono ankasa feel se this is the time wo pese wo jai but time na wo ka se wonyan no wonyan da because that time no o feel se wo jai nti wo wasam na e bullshit obebo atogu baby until the time wono hu se afi de me pe no menya nti afi de me jai wono ani onta nti na me ka se se sikenti ena wo kwakoyi wo ayi wo beja wadro na wonum no wo maban am sika koda because mindset na wo di kan de ye no ene de wo san de akwakoda ne no doesn't mean se wasakra wadwe o eye sika ye de be ma wonti ena wo sakra wadwe no wo anya sika na won hweye na won ko nyame ni man kopa ne chaw an repent from mu a won hweye ba ne beba nso betena bi chemu eba ne beba nso na no be man nsuo eba ne beba wo be no hu sa wo ye me kam kire wo yes because nyame na ye no boni o nyame ne chichi ana no ye kekare ye ni manyame sompa so boni ye di wasafo nim nyakom nti wo be tintan a ontumi mam hwe nkwase asema asofo bi edie nti sofo be na ekoka te Jonas se be ma wo didi atama ye kefo gas ni mranti o masiso wo mudi atemu nkwase asema asofo bi die wudie ni mwate a wo mu ya wo mu mienka ye bia no say do not touch my anointing. Which one is the anointing? Anointing any dia he nes anointing no so ampa ka be die nyambransam say and now better no sofo kum nipa sofo aye say sofo ni abodamfo ne da nti why na ko kansam no modano mo hu ko no wokaya heaven no mo pesa mo beko wo mo ba so mo de mo ne ye etu nkofo sintidua pamo wo mo se de be ya wo mo masafo nti awade wonye dey nti wo be hye na temu na se fridi fie onyame be reveal secret in the churches what you see asha se fridi fo atofo no nya atwomfo no so mo so mu hyemu a obi fiti koti ayem sense mo de Yesu pie ya mu kobi no mo so mo bodi amudi no onyame be bie so ama obi ahu bi yes say ready di wa mamem yente yes say ready di e wa ma mrs last na me ohini bi kasa no say no to wo di abroche na oti o na wani abra wo ya adwuma butubutu Ghana ha me kam kira wo omo no bebo ne nente na msio na say me de me wo se hwe asofo na no bebo ne nente wo se di asofuna no be born nante yes last sofo ma bibi wo ayi so social media yi so e wo Ghana obi wo kunu sofo ma mi wo kunu no wo se na atofo no asofo mpedifo no wo mo fre ni kunu se wo mo ba na wo fre wo mo papa no yeah listen to me carefully wo mo testing what are you wearing at the end of the show obeko he media minya wa men say na ni kunu no afa phone no wo mo chat o munim se ni kunu asofo akasi o bebre tete wa onyame wo yi adom na fi wo mo so o mo dan yankuri hunu ajamai nti mami so wote wo na wo bie TV na sa asofo yi preacher e dey asem na obeti afi papa ya sofo akola ba sori wase ne pe kekan sem hunu se wudza nani mo ye teaching sia e die pa na office wa akola na dwum mi busa o mu die wo kan ba kokora o mu ni ba ko sei what wo nyina wo di watam na dwum because wo gimi so what you say na sofo ye bubu ya kese ya nkofo bo wo mu di a ne de di abodi kese atoto so yi na sa sofo yi test woman yi ene ne chate na wo ye say na be man so nya abotre no mo chate a chese obi adọ maame na ewu a wan hwe na maame na yakase wo ho na change your style obi change the style man samaba you see what is going on
Ntine obi ti wiase kra no de ne yire kwa asori a no ba ni nyire ya no sesuro because what ten ni sha asafonim nkwasi asema binum dia o se baby mama ntina me baby you see what is going on. You see what is going on. Nyamafunu and yamakankai sikani bre and they say last and two go so free be so what you want to last nkwa so what you say who rasta finimu hey no matter what preaching and kese koso they don't fear anything or they don't care, they don't give a fuck. Yes, they don't give a damn about the pastor who is leading them. No, and see what they know, they will do it. And so what you know, they will do it. We will come Bible now from Genesis to Revelation or will. Yes, they will read like nobody's business. Or they can come back to say the year one on the Danakum. But who put when one kwasia sama? Who do you know? Nkoye. So what you say? One so any woman no preaching na kofa obi ba ye no. One no mo sending kofo out. Na me ni abaya bi di nkomo. Na me ne ka. Me sofi bi ho asem. Na o keka de esi ye nyina. Na me siso odi wa wani mu ye teaching sade na ya na koso wa wadwin. Na wagu ahome me na o ka kire me. Nti wogina wani mu ye teaching sade o ka wubu. O se an se me de mete ho. Na me si okay. So what you say? What I just said the teacher ni after school girl. Ube jina nim na ola cha won fa ho. Eno na what table no so no aye ne nsase no obo de gam. Chicham cham cham ni nyina ne se teacher na wo jina ho no wo hu na deja so. Wo hu nkwase ase betimi free teacher enu mu ba. Nti teacher ube jina nim sa o mu sa o mu. You see what is going on? Things are going to get worse. Me say, we have a relationship between and Christ. And you will be a need. You get it? And you will be one share. What do you show me more? I dear over test a wire no. A bit too sentibia. Me say. And you will be a need. Be wise. Be very wise. Be serious between you and Christ. Share when you will be a need. Be very careful. Na Satan okukuru na konya mesia safunim. That used to be piano. People will be surprised. Nyakomo. Obe be nkofo secrets. Nyakomo. Nyakomo. Till they have a name. Do not touch my anointing. Oh, sir. Do not touch my anointing. Nesa anointing no wa. Nti ka be di bone. Anointing ya muka ho asemi. Sa anointing jina brane jina ne na so a. Nti ka wo beti me di bone. Ka wo ntumi. Hey, udi agro sofu be brainwash uba. Obe brainwash uba. Uba no mu pimuda. Sofu be brainwash uba. Obe jadi weja ne wonani. Obe brainwash uba. Hey, I'm telling you, be wise. Be very wise. Me say, hey, obe free. Ewi ase be ye Kristonia. Last sofu bi asema. Na sofu bi interview na no oka. Waso sakra foforo wonde wonim de. Ono mu wote ni wiase a oje nani ena nyame ahu ne bombo ena wafre no ena sofo bi efre no na ode ne ho kobo afi obeti we se no no mada ena we se woni mada afi wo ko na dai no bi oye sofo de ha no fre mama na mo nkasa obi oye so hye oni mada oni ma ye se opekra na yi ni ti afi wo no se obi a mimi free wiase a me ba sansense me ni da se sofo betima ye na all of a sudden obi e be na no ne yeso no we yada yeso no we yada yeso no afi na Jesus ai na dai Kristo som na dai enye nyame no so kire dwama mo ya ye dwama mo fo ya be ya ye be srebo ne fache nkwase asema ye di no wiase na we de me na me fa be ho me bo sofo a se wono so dwuma wo di ni na me ma no kwa ne kan ya nka me nyini I want to know as my question ye be friends of in ya kan adwena kire no no eni kwese sa asem we ekoso nti ye be friend ye tunufo no mo friends of no mo se da bi o nsem bi se o fufuonko when se ma yesi won sa nye no fom to o di atem na bra no hwe sanos na re Kristo sum ne se ne mutie ansa na wono ankasa e chi no ho anya personal relationship
what one Christ because was so be show be one only say unya bemwa ade we ntumi nya usuro de obeba wotimuno one na ye de brusu tenso until you sit down you think you say how ntina me say do not rely on anybody. Somebody will shocktalize you. Yes, obi be shocked, it will blow your mind. You will be like, hours no nka. People will shocktalize you. You will be surprised. Yes. You guessy no krano monka. There is so much psychologically talking there. A koso money asofo but they can't say it. Nti se nyame amwa na obakro na otrega obede bu sofo be na okaka na wase mama na kase sofo we. So what you say? Things are going on. Things are happening. Nti ye say good relationship between us and Christ. Like I said, and you will be any. Do you hear me? And you will be any Jesus Christ. What day? Me come asem. She na one you will be any Jesus Christ. Nyame banidi. Anye sa. Obe te bibia. One via obe je Bible no matter. Because sana say time pe. He wants people to do things. Not G and some, not my Bible at all. But Yahu, until now, no, we are going to be very, 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 very vigilant. Especially a for Muntiemi, Munsusum from Mugre, and Shas of Wom. Listen to me very good. Don't let anybody tell you, what number to me. No. Have a good relationship with Christ. Yes, I will be able to him. You get it? You get it? Misraupa. Misori mi mintieti enkofu. Ubaba na mitie preaching. Enya me papa kwese wu u preaching mensi ubom memfa. Because I'm watching that man very closely. And a home from the Sumehu nipa way. What you say? Nti apart from him no, obien me ni. When I saw Roman for the bottom, me I don't trust you. The only thing was say, and I broche there. I want to make heaven. I will be babroche and yanka broche no crack uncle. I broche for Montreal one among canocre. Yeah. So because was sacra pa, Montreal was on the bois. Abroche ni kasa massacre, master don't play games. Why? A common ye. Yenya dianidi, yenya tadieshe, yenya sikato dianidi, ye ha, a banje yisikam, yen cochantro, yenye dream nikatashe. What you say? Ye be ye genuine. A Juman ya qua, said ye corner ye see bit ye sa, young quadrum quadri bribe. What you say? The all punch in, cocoa punch in, the other man no star, yet the taxes, Nisika when you're a brand new, a genuine, a star, unless say, if you be did track rabbi. Now you was sacra crano, so didn't track rabbi was sacrifice on Cohubium. But Ghana was so a soft penny, or Wajimo, no bunko for what a magazine, no yazan, oh, sit down, no real cement. They do a lot of bullshit. And then at the end of the day, they tell you, say, because of some who are preaching to who so ready. Mon can't tell me a brochure for what two who was some of us soon, I make project, and then a moon. Moon sacre, and your man go ye, and your man go ye. Yantiana suffer from me free Ghana by some Basum or Mobile Namijuma. Ya buy Sikana Yatim near Pebi. Yana suffer Nabi who Omajan Yeti. Omaja Omobile to and Omo would just suddenly them or clan Tronquan Mudite because of the money that they will get. Asma make me some people, because of the Omobedi, Omanya Sitanapa, into a self video or Suminam, Manamranunya can them, Manamranunya dine them, Manamranian Chianica, 50 million every month, 50 million every 2 weeks. Now, said, you know, I humble, no, said you ma. But we test both sides. You're testing your union, you're testing there. You're sitting in
echi Yahunyame nti as ye no yemfa ye Kristo som edi agro yemfa mo just the word Jimmy no obekoso ayese masakra no oda so ya abanza odi tro said the bear odi tro di ebeji sika but yemu bi na ye ni abre no ayese have you no it is a panye to krukra ye bewura mu no we are very serious and ya common ye edi na nke pa yenya Brazilian here now obabi kwa kwotwa nti be ma bi di na da wote asafo nanim to nwom no ye bi ne bo okra nya de ye toto bi hye edi atade be ne ntimi hye makeup be ne ntimi fanya yanim si yesi ye kuchicha ye magu ye to can't we do it kibetuma ye yesi ki ye kofisa plastic ahye ye nufuma kibetuma ye mebo nso obi ti Ghana ne tekuni ne simpo na de kopo segole na wakototo de ahye and we call in house of mammy. Was when we say, no, the Duke of Bosso, no friend house of mammy. As for us, we can do it. But when you want in the surety, we stop. Until you compare any woman, they didn't taste what we taste. Near for Mumraso, Major Brand, it is a year. Some of them are coming at dinner, Yan Safumin, I am a compile. Walk on all the problem, and the Meduman suffer. Meduman, they say, the Nkoye cry. They say, the Meduman, dear, I bay 4 hammy, Mikun, and I say, and I was suffer with the Messawa. They say, the one more me pa. Nian for Munchichu, and for the Cosso Moko, Danko. How many of them in the Cosse? Yet, your Coshisha Danko. Babu, I bring for your pay of 1 year, and your Danko, Ntiniako. You must say the fra I suffer from here to Ghana. Near Casa suffer with the Medumano, or Mompire Mammy Manini. You must say, dear, yes, son, who need me some croja. Admit away. A bay dear, young Mummy Papa see who I say, Mammy not to a fro. A Casa suffer, young Mompire Mammy Madi, Miss Rawa, Meduman and say, suffer me Pesicabia, you be wrong. Me Pesa Bompire Mammy, no more than Mammy. Young Mumu say, I'm a friend, Sadia no more. I don't. Because me focus is Christ. Nkwanjiano it is a panye to krukra me pebi. Nti me say me sori anajo. Na beto say anajo me dem ho. Me bompire. Me bompire mfasi kanwo. Me slewade dan kwano. Mo nyi me to chene. Mo ma me nya yiraba. Me ni me fie onwu ye mobo. That is my prayers. So for now wo friend no. The ukana woni bi dem nti na so bia ye. So what you say? Now, Subia yeshi. If we are going to switch, so we monumra ni ye yankwa ubuhu dudua umbetu mejina. Bebre ye komo. Yes, and obina ne background nama. Di onyama ne baninti no ya no papa esoro papa efom. Ma ono anyine ye. Se bua no odi bu papa ne tama no oni bi no. Odi bebu ne bi mu a. No. They do it because of what they want. When they get everything, they don't respect anymore. And I so ya so swansa. Sikana ye da soje meboa. Nso ye sori ani ahye ball skirt ni aboduku. Meboa. Nso obi ni sika wogene enu wo de no kota. Eho a ya pra ho kura nu. Nso obeyi bi de akobo mesh e de duku acheche no. E de akotena sori dem. Obeyi bi akotofo machine to e wo posegole no de abetena sori dem. But wo no ka betimi di sika kwa ma doctor Ayama because you got money. But we say we won't do it. Nti me pese me kachira mo se wa so nyame mu ha nyame na wo gye ni di wa ha kura ne mu dendenden no kura ne mu dendenden fu ne nto obi so obeto sintedia. Be wise, be very wise. Me se me de mani ato fom ne mehu nsem ne mehu niema mehu nsem mehu niema. Last na me no obi kasa no se hwe asofofo ono be nante a Odru baby no nya baby o pepe o say someone show boss me waro obi nso say onyame nyi nkyere me na o che no ho no ko next person and na wo de wani be famu Ghana for gesi onyakọ nurse no wie pe sofu bia pe so ware nurse sofu bia pe so ware nurse onyakọ bia pe de na dwumaye obia mai obia pe de wo ni fie obia chese everybody is fishing for a places. Oti ase. As for us, we are not like that. As for us, we are not like that. Ntibebre, Bible ni kuta no nso na ni tetawo. Ekura no nso na ni tetawo.
Sister, ya why you don't know what Dimika walk on nursing when what to see a say. We never be nursing now. Oh, Mamma, you knew a woman, you know what you see or what the empire crown more. What you see because you're a nurse. Obi ba waru sesi antino baby obekọ fesika no e de akọ nursing no obeye nursing no so you have to have love for people e wo so wunya edo wo mu ma obi ntimi e wa nurses fo bibire wo kum nkofo no ono no wo WhatsApp no no fa ho be ya hwe na tade e hye no baby wo twa akoduro en na kire se nya adwuma no no obeye o e yesika wo mu no wo ba beje no wanya price e yesanete. We have to be very careful, be wise. Yes sir. You will be friend who suffer the other day on one how but if you really want to make it to heaven there, be very wise. Be very wise. Don't make a kind Bible in copy, baby. Me copy, baby, say me copy, baby, say Tini Ezekiel 33, Mr. Tiffy. Verse number 11. Or say, tell them as I live, declares the Almighty Lord. I don't want wicked people to die. Rather, I want them to turn from their ways and live. Change the way you think and act. Turn from your wicked ways. Do you want to die, people of Israel? Son of man, say to your people, the right thing that a righteous person has done will not save him when he rebels. The wicked things that a wicked person has done will not make him stumble when he turns from his wickedness. When he turns from his wickedness, the righteous person will not live when he sins. Niye ho se yedie yenimunyame yedie ya sakra yedie ya boyesu yedie nya honkonkron say yes if we sin yemfia ho nchaye ni o de wono te boni mu no ejai ne boni no no ba be ye papa awrade be hu ne mobo wo se wo yetini ni no sa wo firi tini ni mkokodi boni a onyame won fancha obi yi wafim nti mfa mo ho asafo yin se meti asafo mu ba metina asafo ni wadi bone onyame be hutiri wato atwene na de wote tutu lai enu no ho afi ni tutu bom no oba asafo mu onyame de ni tutu ni nyina ache no na wo wote asafo mu se wo mo tutu a fe die ekire yi wo so wotene wa kire obi asa wotene a ekire wo ba be ye bone no onyame be yi wafim e de tutu ni na ba be ye replacement if you don't know. It's not over yet. We are not done. Until the Bible ne kasa. Was it you obejina kosi ye or no obejeno? The obejina akosi ye or no obejeno. Until sa why you are going to be in trouble. Yes. What's not a film de bonnet? No obeji to line no oditren and no jane bar. Unyame bejeno. Obebetina baby as she win ni cocaine. Now who see a sorry then no afubi. No wa buru nyama no wa ye niemo funu atie awrade no yi wa firimu no de sanipa na ba be replacement sanipa ne bone won kai biem wo wotene ne a wo ye nyina wo hye ne nyina agu wo bone a wo ye nti wo ye bibia be wise, be very wise. Hwe nyame onim de oyeta, he knows what he's doing if we don't know. Nyame nim de oye, he knows what he's doing. Tia hanso. Ti krame. Tia Ezekiel chapter 3 verse 16. Verse 16 the Bible see 20. Tia. Or say after 7 days the Lord spoke his word to me. He said, Son of man, I have made you a watchman over the people of Israel. Listen to what I say. Listen to what I say and warn them from me. Suppose I tell you that wicked people will surely die, but you don't warn them.
or speak out so that they can change their wicked ways in order to save their lives, then these wicked people will die because of their sin. But I will hold you responsible for their death. But suppose you warn the wicked people and they don't turn from their wicked ways, then they will die because of their sins, but you will save yourself. Mamo kokwa na wu oboni mu a onyame bebusa moja firi ho na se me bo kokko se boni a wutim osofo boni a wutim asore ba yi wo firi mu na se wantia wo boni mu na wo bewuo na wo moja di onyame omusa firi ho. Or see, if a righteous people turn from living the right way and do wrong, I will make them stumble and they will die. So what in nini? Every netin ne no kokoye boni a osi wo be wu. Satin di ofre ho tin nini no. Wo bu ne ni egu netin ne no so. Eja tin ne no akodi boni no. Osi wo be wu. Tia. Or see, if you don't want them, they will die because of their sin, and the right things they did will not be remembered. I will hold you responsible for their death. But if you want righteous people not to sin, one can say sinners. Or say if you want righteous people, one can say if you want sinners. Or say if you want righteous people not to sin, and they don't sin, they will suddenly live because they listen to the warning. You will save yourself. Nti di ofre no hotene nini no. Se ma wone no oboni a okodi nim. Nesa okodi bone no a asamato. Nti se wo ma obofra mo hotene nefo no soso wo ebitimi koso di bone. Nti am warning no sofo say be wise. Don't joke with nyame a wafra wo no. Don't. So what the bone a otene ne dia wa yinyina won kai biemo. Ewu na wo bewuo. Yes, ewu na wo bewuo. Me say mo afi no mo ba Kristo mo no mate. Mate. Se wo na wafra wo mo otene ne fo ne timi di bone. Afi de wate. Nti don't let anybody shock you. Say the be ya obedwane afri Kristo so mo. Hold him tight. So the washia ne mo ye. Jino mo den. So radimo anye sa umobi yu to chene asamato. Asamato. Me kanchro. Asamato say ya. Me kanchro me nada. We are living in a dangerous time. Hey, what's here the come for me ba be I'm actually for be ni mu get this. Nti ma wo bi mfa ne years o dia sum nyame hunahuna. Na ebimpa no nyame rejected. No wo hyen kaye be wu ni den, but wonim. What be na oye wickedness, dia tro, hu sa dia mi ye. Me Bible ne kuta me ni tia, but wo be koso aye. Nti that means we reject. Cause when nyame reject you, who adia wa watna se akenkan nyame so ochiri sei nyame so ochiri sei nyame so ochiri sei one wakenkan yo one everyone number one we preach church no obi ofede ba ne sei na afede wo na wo di saboni nti e kire say ya reject untia nti na otumi di akokoduro ne nam ye di bone a wo preach pen ti say dey so fujina pulpit ani mo se mamu nyinyin sengu na ne yire fa birth control. No shet rubber, no one in the yiri diada. None the yiri you say, Timmy Fed, you the funny yiri man you say, and say. None the yiri you say, Timmy no corn compens or banner, what they are, or what to do. What breath is your woman be seen there? Me wants to be beautiful man, monsieur, and you say that. Just say, better man another. Me say, I suffer for any be on my battle. They have sharp tongue. Omanu ede obi brainwash obi yiwe free radi. At the end of the day na wo kosaka wo kohwehwe radi. At the end of the day na wo nka ho. Nti mu ba no ye se
obi timu na wo body ni kyerɛ mo a ya muntie ni bo ya muntie futuo nipa na wo so tim na yetufu e won ho no wo mo ahu se wo no ankasa won hye da nyina yie cause obi a wo gina yie no ye ntu obi fo won ho se hweye onyina yie tisi yetufu ho a na we stay back because sakaya papa kientu ne ho fo se hweye hweye means nipa no onyina yie nti hweye nti se wo onka nkyerɛ wa ye de yetufu se hweye ba se wo hweye na be kokso a wo be tam na nim na wo hweye a e be yiwa firi Kristo so na Yesu ba nya dia be kobi. Salvation is individual. Aya ankura be wise. And obi no mabie obi apeso wo gine din obi apeso wo twa ne master. Everybody wants to be on the top. Asofo for bebrada ne Gehazi ne na yi Gehazi for eno mo ne nam obi apeso wo twa ne master. Obi apeso wo twa ne master. Obi apeso wo twa ne master. Nti kon bi obefa so obi twa ne master no obi twa ne master. To onfan obeka kasa bia mo wagide di ejai ne master na obeto so wote ne nase no. They don't respect anymore. Omo kasa ye mu kura kire say yes they were rebellious. But we don't see it because they quote the Bible. We think it's they quote the Bible. Nye Bible ya na nkofo Abraham Moshe di bre wo hye nkofo e. Nye Bible nye no a. Nye Bible ya na Abraham Moshe e di bre wo hye nkofo ya. Ade di bekeka bi. Common sense family. Anya bia ye Quran no mu yuso. Nye Bible ya na common sense family di common sense we. Sanity. Sofo be cancel, we be catch us say sofo ne bo. Twa ne bo ntie no. Twa ne bo ntie no. That's what they will say. Nti me sraw me nua ba me nua be ma wotie me. Mfa wo wire nhyɛ obi mu, we are living in a dangerous time. Shewrade. Yes. Wo so tie mu obi tie obi. Wo hyɛ kokko anim bottle ne bra na bompa ye rade be tie. Yes. Udana usunda yebi ebo hu a konkoto dwanim bompaye ka kire Erade da yasmesi ne maso mfre obi a pray read your Bible but so we know what say see no nyame ntam ye kronkron ye de nam ye so obi no nyame ntam ye kronkron e ma wo de nam ye ko Erade anim sa wo no nyame ntam tene a wo de nam ye e be ko Erade anim akobusa nasem. You will rely on people. You won't. One so when you miss us, who become quite a washer about when you meet you suffer. Yes. Be very wise. Me say, I've tasted me mehu. Ma so ahe na mehu sedi nipa bi esimide wo mo ne ye o musuban o mabrabo eyi nkofo firi Kristo so mu. Be brasan ko wiase ubusa wo mo se me. Ni yeso omo ye correct. Sa no mo ka na watie ohene timi ka kire me wonte asori dem ho bio. No timi ka kire me sa no to wa. Me se me ba ofia, unza wo di CTC camera. Wo di be hia me wo parking lot na me se na na enye sa wo kan. Me be si so pa. Wo so ni me se nka me obi bia me ka kire wo. Ba so for one kan, wo di Christ asumdwe nkan. Christ asumdwe nkan no wanyem for. Sano mu yo wase wu se wo Ghana kom no be bon ne nti ka be ye mobo na media sofu ma media no wo ka wo adi sai su yi e na ma me hu se sa wo se yes o mu test sa no de phone na ma niku asofo toto rocho ka wo ye me iria ka me pe I like your movement, I like your this, oh enyumre can you come ubetumi ahia me wa ha wo se why are you saying this? When you say oh, forget it. You meet me every time I see you. No more can see a brofon. Then the phrase say chow. Na me obi fa me. So utira nye ye. Ne bia ofie fo abodua. E bia no mabodua.
na mame no chewa wo de sa life fun ibi fa makwemu me du be ye program me ka me kire wo me nkata so da me sit me ba betena bodin me de messages ni nyina ba go so bi anhwe bi nti de wonimu a se me check cruise bi no mo hu how hot I am nti o mo fo masem ma me so ye wo cruise bi tetem fichira ha na nka o mpese o mo try me ba o hu be bia me gina no they did not try it. Yes, so what me stubulo na wo jimi kokoa mu kire awrade na sa timi be pie manimu a wo be mobo wo be nu hu da ye de wo necessary of mami foi se ka wo mu pa krusu yi huntuma ka san kwase asem no ketuwa eba ne sai na sofo de come on they say asoro ba ko chimpna how can you preach more than the Pharisee for nyatru much chin ne so duduru de so ankofo ba monsatia enkabi mumu bebre mu di fo na sofo mami fo ejija wo mu kunu no anyim to fo yi bru nwaman mumu bebre sa na mote obejina ho no maye ne ho papa opurupuru ni mini machira mu nso na sister na ote wono woye ne light who to the message sofo na senia you will be shocked alive. So what you say nti sa papa we bejina pulpit anima na asem tumi bebem me busa mo tumi bebem to di nti na di bia ye kotena wo na ase na still ase mo se mo nothing change nti won konkon ya no sa no because papa ye ojine ni mu yi dwamanfo na obi onu ni fira bonten etimi kase asofo ne de sa no mote onu be nante a oduru baabia osementi nyamene oduru baabia osesama nkasa mewaro na sa nipa ye ofiri wiase ba ya wo de sa asem idi anya bia se Yesu amamu a obeda gine nyame mu yi otune ni obefi se sa na obi ate ti se nyame nhia no no ankasa nya relationship between woni nyame ankasa asamaba we sell our dignity. You're selling your to from Nkolaya yijina womanim see teach you omwane no omo chate anajo a obi wo honom sa wo no etesa hanom na wo ko checking yesi yenko na ayimu a ka be hu se wo hwe sofo no hwe ase ache se wonye sofo setesa ha ni yesi ye ko omo chate mu emiri mi try sade no na Ghana wo monye se me pese mi wura nipa so me si ne chatting na me hade can some be PP se ke ye krum ha can some be PP Kenya sem ketwa. They talk foolishly and then they end up and they come out with the Bible. They speak like nobody's business. They preach from Genesis to Revelation. Dear, wa wunti so fujina ho kasa oba ababa wani mu. Dear, Bible says in dia na dia beba na dia nam ni so beba woni. Dear, musa ohuye mmobo osidi onim papa no wanya no eye bone man me se wodi agro so edifo atufo ekura de omo de ne se oba pe no cheke no opewa no ohwe na maame ne straight na ode be yi acho maame no so no wa separate mu no watimi no watwempena me bo ena omo nya edifo atufo no so omo so wo na se no ono so be ya manipa na gine di ase wo a wo no no wa hyase no wo brainwash no oti ase ti afutu bie ni ho a wo de me nipa na obefa wo ka ya na gu ono na so. I'm saying this because mehubi. Yes. Yes.
Now I'm going to dig through and see why it be no more Timothy Bible a Jimisa. Yes. The papa no one in the iriti fie na one nya mini. What is the software you say? Is he going to allow his wife to go to church? Yes. Bebre edifui ba be buomo. Emene o matani akodane common sense family. The ones so omo nchu megina say me hu spiritual red show no. Omo so omo de omo wona se. O de Christ asumdue nkan no no adate. Christ asumdue nkan no brainwash you. And when they were brainwashing you with the Bible, hey, nyame amamu amasa wo. Yesu din, and ye did boni say, da papa ni na so jano. What they be son no, he will start the lashes from his house. Timi katra will be a waji Yesu Christo. And you should nipa keep moving. Dear radise menya no enye. Osi michiri nsekuro. Michile jamamo, michili kowa, michili atoro, michili wei, michili nyinsen yiguo, moja kaguo. But one day say, adia wunyame se wampe no, ubeti uhuwa fili unehe, sa wuti yema wunyame wanti yewa. Wuti yema, mese me dam, mpumane suru biye say, no wunyame kasa. Wasi preach Matthew 24. I hear the clearly voice. Menye sofo, me dabri chile. So you will hear his voice. What do you mean done? Who already me person who's our coming home. I'm power dano. No who's ampa. What show send me count wampa. No more sign of it. One more you say heavy no matter who you know. Massa, think twice. Surprises is going to happen. Last me and me kum ojina kitchen. O say, hey mame, Cruise media ma Christo su media eja ya de boye foi. Em say ni da so kakra wo ma yeyo. Cause ni me bi wo no obi e Christo ni no ya kra ye say ya nyo. Ne firi bi kuna no ba. Na me say be mena. Em hwe obi ho. Make sure sa wo uni nya mentem ebe ye kronkron eno pe enhwe obi ho na nipa aba this time no betu sintidia enhwe obi ho hwe die Yesu ba beye enhwe obi ho na obi anim obi kokoa masem obi anim di wonyame ka kire obi. Yes, obi anim order for things is happening. Ayi Nigeria ni gay besi. O say things are happening. Me see me the Christos baby odi magina. Wa mama hu niema bi nti no me no. Nti na obehwa me chinchin nkofo asore. Since na metena kwan hu da be no hu se me chinchin nkofo asore a me call be ni me kuta microphone na me ye dede na ye twan live. Oh mama are not wise in this church. Oh me bi da. Oh me bi da. Minimano yenti me kwa na me kuta me kora. Because me say ko mbecha me kora nkenso. Nkadifo jamanfoi asofufo tutufoi ko mbecha me kame nso to. Kabai na nko macha me ama me firi na mem. Nso 7 years ni me da so gina me na so me te kwan ya ho. Me mpere me ho me mpentem me mete o microphone. Me ba wa sori a me ya sori ba me nu ni asem. Odi ama me fa me kwase asa ampanyi nkire me di me lowest level ya be nyini ache se me chinchin kofo nsafo mudi ja me na me ntena ya last na sofo bi mami Christ asumdue nkan we di adano the way na we see bo revelation the way we see preaching no me pesa Obama sorry na be preaching ya am so onyame nka sa me nko ba bia o onyame kan kire me se me nko ba bia na smart of fat kra no me no me bu se wrade kra ansa no nka kire me so se me nko ba bia ti ni o me te kwa no sa na ba beto me na ja wutie bia na okọ ti me de me nko ba bia oh would you think about it and then we can set up minko
Me say ke easy, me say ye the to me so pet. Who say ka wonya fe na be hwehwem because me nim ne me honam se me wa. Mako ko wo na ho kra wo na ase wo fi wo hwe Roman father bottom kra ye nyu ni. Ne ya sa de wo ho asema ba. Who say easy. Ti me manu ye nti me kwa na me kuta me kra. Simple say ya. Simple sa. Me jina wa sori dem wo meje wo microphone. Me ma ho onyame nsoma me se me nkotena obi asori dem koje me ho me na na sofo mami anochewa sofo mami anochewa nie etiefo sofo mami anochewa nie ne maba enne onyame be sane wa ha ne enne onyame be yense nkyerene call someone to call someone obi amra enne nyame na ma unse omoye sanso no mo so lift we dru ba bi o ono na kire oboko se bra ne ba bi be yese no ono na ye flyer de ato ho Mami anochewa is coming. The anointing is flowing. Misu onyame be man nsaso. This woman is hot. No akukura this one no dia so. Nti at the moment a wo be jira so wo kasa no be expect say wo be hu bibia ka. Nso no onyame mfa sa de ne ma. Afi na wo be by force. Ayi be sie me na be so se ba force nkom hye. Afi wo si one my sister come here. Yes, you. The one over back. Yeah. Oh. Mi jira he preach ya no me hu glory bi wa ho. Mami wa ware. Ongare ho he me hu se onyame be ebe pagya pa me hu se niam bi Jesus he mami asafia wo be mo nya wate me pese wo sow seed because me hu glory bi pa da so wate ase me pese wo sow seed mami ebe kan yes I'm talking from above minim ye me hu because me preaching na mami wo to no me hu glory bia mashakata ya mama hey Jesus. So for when the mama na te ono, se mo hwe ya, me chi break kakra. So yeah. No sorry agina. Yes, prophesy. So for mama prophesy. No my mama me person so see. Oh Jesus. Oh, this lady didn't know what I'm talking about. Oh, this woman didn't know what I'm saying. Mama me who bibi I see something. Hey Jesus. Me person him ya pon tobo enko wate. Who me secret bi o me kan bu aso. O ko gina nche o mo na be ma yesa o afa no mo hyase no mo pampa o mbe yama wo free de wo sa wo ye no wo free. Yes, that's how they play. O frau ba ku mienu o be da no prophetess sesia o be peja wo free baby a wo gina no e de wo ko ntimi se minimanu ya me di me boni a che na Yesu ohu mmobo. I don't want anything. All I need is a radical me di won kwam na opi oni munyam manya yiraba. Me no obi ni nkom hye. No. Se kwan hu na metena na menya nkwaje ama me kra erade I appreciate it. Kralika se no na mebo ena ebetu mi sintibia erade jan mame nenam ho uje mame nya asore ba. Me tsira senam bi mba bu mu hia de mesua nam de bia be preach me nuan ma yetete kwan hu na eja ye ko ye nia na eja ye de achichede no nte kakra ye beduru fie ebe ya mame se me kokoye bibi no nyame be kasa wo woni be hu ke na so na nti wo ko me da na be prophetess asma me kan be boa fe wo preach sa obo na so foneti wachi no asore bless my soul, daughter of God. Bless my soul. Them omu introduce ukra the whom see the most beautiful, precious lady, the beautiful daughter of God. The whom be see afenu masa dia hantan. Those people omu na yesa o no masa dia hantan se gura waka ho no omu pija wa ma yesa uche ma omu wasafo ni mu nyina omu wi no omu preach no so for so yegina so for mommy you just say something. Oh, you bless my soul. So for mommy what breaking point to be wa. So for mommy, this is a revelation, prophetess. This one here is revelation. I know what still much over. I know if I want to cancel. Bread to one of Hennessy. O show more or more takum phone. O say, my brother, yes, I deal with it, but today I will do it. So for war oil. Yes, for mommy, I was some of the oil come brother. I see something, brother. Unim. Me hu mami ensebi na emana ka wo tama bo ho se wo ye show 3 years na niam miensa ena o mpeso o de ma meti se lady ba ku bi na no se etware the other one no so bi na no se high blood pressure
The other one no so me tie no was yemma oniema ejantom nenhye. Brother, who ye businessman? Oh, my me delete a cast. Yeah, me the cast call eba. Brother, be careful. And mommy and Sabi, Oma bo, just say, Oma bo pobia. They want to do something. But and then you may be better than it. Casania may be better than it. Casania may be better than it. And you may be better than it. Me say, Casania may be better than it. So many, and you may be better than it. Oh, me say, when the anointing starts flowing, when the devil meets the precious daughter of God, something happens. Hey, you want to be gone free? Me catch your brother now. What she me say? I you may be break you off your brother. Boom. Now because say yes, and yes said now, brother. I'm telling you. Me knew down me knew that. And yes, brother, now Baha, near me sister. Me say you could be breaky, then uber born son. Now, wouldn't be, I want you to sow a seed. So, what I said in the farmer, Mofanko to more offering bone. And farmer, me yamina major, David, me person so seed be neck count. Now, from 3 days going, you know, in Century be pure bravo. Shall we, brother, a friend and the quid, I be our Besumia catcher Marty. They be our Besumia catcher. Kosia semsia nti wo uba no mo do yes na to seed your way I feel you about for there no munya sika ni choa na we ni we akasa na we nso afro ni aye o flyer so for my is coming, the powerful woman. So for my I'm not sure the most powerful woman on our end time, the beautiful and powerful woman. This woman, hey, mommy, we shall see us walk as utumu say yes, and yama be breaky. Me sit down, quasa for women, buy and muye, na pampawa, no was son ye free, baby, yami do original. They are the one do that. Intimate feminine mo. Oh, my Anna Chan, you only powers into me papa was here, yes, to buy me the betu, and not pay. Mfrebe na memma onyame mfa me nyina ho e me pagya me ma me nyame ntam me wase na me tuwe asem kakra na me nyame wokora wo so de ache me no me fa ho to sports nti mfreme ma me nyame ntam sa me wase na mu wi amasa chate so for mama, you are so beautiful e dia so for yire pa ye hu yanke atwen ho afa no mo mada ni dwamanfo nti me 7 years in e kwan ho. When was the last time I who sent me the video be able to me I saw there be me preaching here bless my soul so for mommy minko cause on some hunam ko fu bi di won safo no no enkoye e koyin chen ya yesum ye nyame ye adwuma ye tie baabi ye tie brochire yesum ye nyame ye nida ho. We are reading our Bible ye tie onyame asem. Or say and they say Gigi free Yankopon sem tea mu neba nti nyame asem tea ye nyai tie da ma se ye di evre pa be hye di pada sanimu. Oh, forget it. Emma so show no be amfo wan next level na say die aye hu o se sini na wie ye ni be hu chale obi ne kan asem o se sini wie ye ni be hu chale nipa na wo la chawo no se kanyame bi so acho so won kan won kan dwane ba woni. To be no, you think is say they are on top. Who told you? Now who say it? Unim clerical for yaji woman to mafia every woman said. And the moon conquer mufu krum korean Kenya. You don't know. Ubos will be shajalabia, no tuko we. Now no clerical no makafoma. So for 2 na Becca say, and Tatia cried and man won't so. As a matter of fact, we be in a no casacra and yakom. And so, who ready move boni or would you cause somebody would it you will be shocked. Yes, be wise. Now, not sure my wise you. I'm quite heavy as a nephew, wow, brother. Found Shady Pamo, for Jesus Christ in the Mebanim. Until crown or castle, no men you are the who to me passo. Who's okay? What do me the pa or then who to me passo? Nti faure nche nipa faun to nipa so faun nche for him obama o say sifam be wise, be very wise. Nti na Jonas no mo nan say o munyina keka bi kire Christianity no ko sofo na bra bonye what you say nkoye
o matem tu so ba na bebo Kristo dia ni yedi watem enye no so ntini ye beja Yesu dimbo. We are not going to stop. We will continue to talk about Christ. We will continue to tell people that Jesus Christ is coming back again. O se wona munkum ba eni wanyina behu no ene wona wo no no. O se asase so muhie nyina bebobo ne ho obubu. Amen. Amen. O se many alpha and the omega. Revelation chapter 1 verse 7. O so wona munkum ba eni wanyina behu no ene wona wo obetra na temu odwa so na obuni paten ne da no ye bo so foti ne ne kwa nesa ono na ado ho to no so na ne no ope baby agina nti I pity for people who rely on pastors akwa bi ba ya o se oye e de say sofo a wo sori a yes wo se indomie kura wudi a obekojemu ya ebi betra afa de yes vasili kura wo de sre no so ukojemu eyesi we kura wo motoma no ukojemu udi brazier boy no so ukojemu udi shampoo huru tirima ukojemu afa bi no kura ba wo se yutinwi oba utinwi na egusu kama no a Yesu Kristo Mary di bi ni bi ko pepa de na ase no seka na Mary etwasa kola ti ko betimi di bi apepa Yesu na ase eno so yesi ko yitugu so what you say was see di for trufo eni akyerɛkyerɛ for trufo asempaka for trufo all of these people are in the mix. Be wise. Nti hu mama banko no ni da hoka hu vigilante e ka hu. If you are not wise obi be mo yijimi fo. If you are not wiser so for be mo ja wo yire na Sunday na me ya adoma lady bia be ka asem bi brother bi osori asori dem no wada o wade em so wada ho na wono anya kokoduro a record do yaba ye be play am wo hu say nye wona wo see urade nyina ene be kosoro himem na wona enye de bia na wada wo part to umpa fakosi wo na enye de yetene Yesu bo obeja ho. So what you say? We are living in a dangerous time. Niema nkoye nyakomo ababawa wase we utini mi yi through so because jamusi yomoduku na ejaye de eri boduku afidi yi twetwa yitiri bi no ayi gay omo friend say ayi abranda isi ose ho ahoni o si yi twetwa yitiri mi hwa ababawa esam ejaye nya beta ye be hu akoko na wa ye jari twetwa utiri